نها لسر گورا سروک برای آمده تایر الچینه کوب آوه کی فایل مچول هات بو کشتن جان خوش دست دابو لنوا روژه وداجی دنگ ودابو هیجی کجروی نهات ندیتن حساب آوه که نهات یه پرسین لی اف دو روژن گورا تایر الچی جبر مسئله تحریب کرنه کاتیا روژه و هدی از خواهم نشان بدم که هنگا گوتن دزی کرنه هنگا گوتن شیشن حسنین گوره جدار خستنه نشان بدم اف گورا تاهیر ارچی حسنی در دوره اف جیه توپزن لسر او توپز همه هاتنه در خستن او برنه شخا پر دیار دبه یعنی جیه کجه کرنه قطاندنه و برنه لور ev normalde ser hemû topuzên bi vî rengî bûn. Lê ew topuz nehatûnan kabî kîjan armanca birine nizanim. Lê apoyekî li vir heye dixwazim pêra biaxivim. Tu merheba ji te re. Merhaba ser çavê min. Tu çend sal li virî? Ez vay 6 salê min e nava mezdarana da me. Ez xura mezder çê dikim. Danê îro vî mesela vê evkê heyfa vî îsanî zanê me li vira veşatî îro li cizîra botan bana îro ege îsanî wî ایبات مکانی وی ماشی بکرنا ایرو هاتن به دمری وی کتنن هاتن اوکی یا نه عیبه یعنی ایرو دیار بکره عیبه یعنی سویای شرفه دیار بکره دیاجی اوکا دیار بکره ام دوی یا ولی ام دیار بکرینه daha امور بونه daha ام نکاری ifade خوب بده نه ام نکابه دیار بکرینه دزینه یان خرا کرنه چیه مثلا یا زانه بشته اروجین یه تلیاک دکشینه دکشینن زانه تیله مثلا به 10 میلیارد به داره 100 میلیونی دفروشه داده وی ایسانی دفروشن زارو ایرو کانه بگیره بلدیه کانه ایرو وی بگیره یعنی زب بکه تو راست وان هاتی بشه he تو قد راست وان هاتی نه راستی وان هاتم یعنی از نه راستی بجم yani ev dizin an eko dikşinin evan اوانی دکشینه اول اوی دکشینه اول وقتی دنی یعنی دزی واره ببیج از بیم ای تاهیل شی بمتله وانا هوشی وان استری وان باشه ما ev hasin ji xwe hemû tu bifroşî 100 lîre nake yani ya nake 5 milyonî raz me dibe 10 milyona difroşî yani heyfa vî îsanî nene bere vî îsanî werdike ya zoğê yani îro باشه مرov çawa dikare vê derê biparêze û xwedî lê derkeve ji bo ku dizî çênebe divê çi bêkirin bana anca zaniş çawa bike bana ayla mezelî xebera devletê pê heye xebera pê heye îro ayla mezelî biş bimê yek şekî du şeva xwe bide ber vaysana yaxlamış dikin mesela devlet bekçiyekî deyne vê derê du bekçiye wala devlet kanı bide berda mesela ya sonra belediye kanı mesela vra bekçî bide berê kanı mesela şekî du şeva bide berê bigir ya roviya sonra wan ciyendin jî hene yek kursa awya birne bize wal vra birne eviya birne ya rolê bize işe vra kul kanı birne bişeftin bişeftin ne و یه اروین و اسرار دکشین ولا وانا دکشینه تو توسا در دور خبیست کوسا نه tabii ya باشه ما تا و زور سپاس که گلک سپاس هرابی yani hakikaten merhaba اشترا kolay gelsin شوی sağ ol ام جبوی هاتن ترکان خانم ترکان خانم جهات خازم فرا جباغ yani tahrip kirna ama apod beja eroin çin kesin o dikşin yani şu anda bizim bununla ilgili ben dün Twitter hesabımdan da bildirdim. Bir ay kadar olan gerçekleşen bir hırsızlık olayı. Bildiğiniz gibi bu topuzların sökülmesiyle böyle bir olay meydana gelmiş. O anlamda bunu kalkıp bir tahrip edildi veya bir saldırıya uğradı şeklinde bir haber yapmayı ben etik bulmuyorum. Bunu da bildirdim. Yok, tahrip yani, değil zaten evet. Belli yani tahrip edilmediğine dair. Yani ama genelde basında dolaşıma giren haberlere göre mezarlıklara saldırı olduğu yönünde bir bilgi var. Bu doğru değil. Biz öyle bir şey tespit etmedik. Daha çok demir alanlar sökülmüş, satılmış. Bu şu anda gerçekleşen bir mesele değil. Bir ay kadar önce olmuştu. Benim bundan haberim vardı. Ama hırsızlık olunca şimdi bunu kalkıp insanların duygularını sömürebileceğimiz bir mevzuya çekmemiz doğru değil. Bunu ben haksızlık olarak ve etik olarak da bulmam. Bu anlamda bunu söylemek Çok istedim. teşekkür ederim. Malatya zor spastik. Hevjina Tahir Erçi tesadüf bu Türkan Erçi Türkan Hanım hat ser gore evji duhaza
vedere xwaz jiyevî de bibîne lê ew jî dibêje dibe ev ne mesele tehrîbkirinê nîne yani ne ku bi armanca ku zirar bidin gora Tahîr Elçî ev tişt nehatiye kirin lê ew kesên ku hatine vedere yan muhtemelen ji bo diziyê hatine kesekî ku li vedere 30 sala dixebit te kar dike jî ew jî dibe kesên ku bi şev tiryakê dikişînin esrarê dikişînin serhişê xwe diçin serxweş dibin ew zirar didin van hesinan û van hesinan dibin rewşinekî dikarim bêjim ku bi vî awayî